Dear Mr. Lonely. 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 Naimbag nga orasyo amin papagayam. Di pa kasaritaan nga intay kanbiag ita katiming patulon. Di pagama nagpailingay di tinagan nga Annalyn. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man di kunana. Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga ibinglay ti kapadasa. Baran makaibati ti sang kabasit ka adal kadagiti dumdumdeg. Bueno papagayam. Hintay dinggan ti pakasaritaan ni Annalyn. Dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Kasapulan ka di nga umadayo ka. Tapno lang ang agtrabaho, Jerome. Mabalin mo matlata ti agsapol iti pagtrabaho am dito lugar tayo. Saan ka di? Apay ang masapol amapan kapay lang iti syudad. Maawatan na kumaanalin. Para matlang iti masakbayan ta. Maapay nga aramidat da ito'y. Amo, narigat na para kanyak da ito'y nga aramidat. Nga magsakripisyo ak para iti masakbayan ta. Kat sapay la kuma, ta makauray ka. Pangasim, di na kumamat pabalunan itilwan. Nasakit mat para kanyak tiya dayok. Ay ayatin ka unay Annalyn. Kat urayam ti panagsublik. Gaputabok lentanton ti inarapaap ta pamilya. Namnamaag ti panagsublim, Jerome. Kanti panang tungpal mo kadagiti karim. Ay ayatan ka matunay. Kat ikarit. Asa anak ton nga agayat iti sabali. Nakalidliday ka manen, Annalyn, anak ko. Apay, malagip mo ka di manen, jay kaayan-ayat mo. Nanang. Nene. Ay, agsangit ka mo din, anak ko. Ay, husto tay atak ko. Malaglagip mo manen, di kaayan-ayat mo. Ala, di ka din agladingit. Napan ijay syudad ni Jerome, tapno manggay. Urayam ati pa nagsublina. Patsyak, di nakamot siguro lukwanday jay. Gaputan na bayag kayo, nagayan ayat. Sapay na kumananang. Matayak lakit di na mapasamag ti kasta. Umay ka manang. Mapantag sukdal iti bunga ti papaya. Taramidak man nga atsara. Nakarigrigat mat ngamin ti adda pa nagbiag tayo ditoy. Sige lang ang ading ko. Sikapay lang ti mapanagsukdal. Siyak tumatinton malam. Oh, apay anak kaligdiday ka manen, manang. Ay, bay anak ka dilata. Mairwamak tumatla siguro iti kaawan ni Jerome. Di ka kadi agliday, manang. In ka rin namot nga agsubli, saan ka di? Narigat ngamin unay tibiyag dito'y lugar tayo. No dagiti kaskada tayo nga awan mabalin na, agmalmalam apapaya ti sida tayo. Nalabit, asaan mat akayat ni Manong Jerome. Amarik nanto dagiti agbalin nga anak yo, ti kastoy akinarigat ti panagbiag tayo. Amukmat kit di day ta ading ko. Katnam na maag ti panagsublina. Tapno tong palon na dagiti karina kanya. Lolo, adtoy, inyagan kayo kadagiti prutas. Napyala nga adda ka ninyo, ah? Magyaman na ka pa ka. Kahit kumusta ka matang. Malmal day ka kadipay laang. Gapaw iti iya dayo ti kayan ayat mo. Nasaya ataklat namat, Lolo. Aklunak, ano maminsan, malidayan naklat na.
Ngamang namnamaak iti panagsubli ng tumatlaan. Mala, sapay la ko mga road. Tatong palen ni Jerome, dagiti karinakan ka. Wan nga rod, Lolo. Sige, agpakada akpay. Pakibagayon tulatan kin ni Lola nga imaya. Uy, napaok. Katagyaman na kadagiti intad mo prutas. Naimbag arabiim, Annalyn. Sabong parakan ka. Sapay la ko mata magustuam. Si kamot gayam ti ko na ni nanang asa nga ilik din do. Naimbag mat arabiim. Kan agyaman iti sabong nga insagot mo kanya. Adda ka di gagaram? Imayak. Tapno idarirag kumanankan ka. Tinabayagan nga idat-daton kong ayat. Dindo. Sapay la kuma. Tadamat na namnamakan ka. Dindo. Amumat nga agayan ayat kami kin ni Jerome. Nga oray naging nadayo kami. Api nagdaton kapela kanya. Apay. Namnaman ka di. Nagsublipay ni Jerome. Mamati ak kadagiti ka rin na kanyak dindo. Kan namnamaag ti panagsubli na. Ay, nagkasat mo ni Jerome. Napudno kalatakan ko na. Nga oray naging nadayo kayo. Gapot na isula ang tilalaki nga inayat ko. Sapay na kumata di nakagura. No saan ko ang maisuro ti pusok nga agayat kan ka. Di ka madanagahan, Annalyn. Pulos adikan to kagura, gapoy ti dayta. Sige nga rod, agpakada akon. Sige dindo. Kat pasensya ka na. Sana bali, taibilang kalatakas pagayam ko. Ay, adda kamatlagayam dito'y silid mo, anak ko. Kunak man no sumurot ka kadaan ni amapan agpasyar ijay plaza. Masadutak dayam, nanang. Dito ay aklatan balay. Ay, matam gaya mo, inday taladawan ni Jerome. Ay, adda amalidayan ka, ano kasta? Nanang. Makita mo. Agsangit ka, anak ko. Manon abulan ti kawan ni Jerome dito'y lugar tayo. Ingka rin ang agsurat kanya. Nga maging gaita. Awan oray may sa ama oray ko. Ay, patib karamlat tatirik na, anak ko. Di kay amo, noan niya ti pagdaldalanan na ijay. Namaminsan, nanang. Damdamagak iti pagi. No at tapay nga tapagbanagan ti panaguray ko kankwana. Amangan mat no awanton mauray kong agsubli kanya ka, Jerome. Kahit, anya nga ro ti planom ita. Diyak payam mo, nanang. Basta ti amo kita. Ay ataklata ni Jerome nga uray anya ti mapaspasama. Manang, mabalin ka ni nga awirang pailaang ni baby? Adala biit papanak. Day talagayam. Una, awan parikot iti dayta. Mapan kamin to agpag na dita kalsada. Sana bale? Mabiitak laang arumwar. Sublatak tumutlaang apaman ang makasang petak. Sige, yagmon. Maadda anak tumat itikaskan ka, baby. Umapalak ngamin itikapsat ko, ngaddan pamilyana. Ay,
Isukok samot tan ti panaguray ko kini Jerome. Kat aklo na kunti ayat ni dinto. Dayta ti saan mo nga aramidan, Annalyn, anak ko. Kasla inulbo dambat lang ti bagay no kasta ti aramidam. Ken may sa aring nalino kumatan ni Dindo. No aklo nam ti ayat na, adi mo matgayam ay ayatan. Ngam kasano akmat nga rudan nanang. Amangan no sa anak ton nga aganak, no sa anak pa'y lama ki asawa ita. Ay, agpanunot ka, anaimbag anak ko. Amangan no pagbabawyam to ti kasta nga aramidam. Matuo ka nakmat ngaminan amanguray kini Jerome nanang. Agsubli pa'y nga ta dito'y lugar tayo. Ngamin, ultimo pamilya na. Kat awan da magdamay papankan ko na. Ay, jak masungbatan dayta, anak ko. Ay, amuyo ka di. Aglalaok aliday kanda ng timarikrik na kita. Amkak nga amangan no awan ton mauray ko at Jerome nga agsubli kanya. Malmalpas mo matgaya man titakap mo, Annalyn. Talaga nagpartak kang agrap. When tapno makaado tayo. Dayto'y matlang aming tinamnamaan tayo apagbiagan dito'y lugar tayo. Ti makiraap, kas kada makigapas. Huwag nga rod. Annalyn. Oh, apay. Adda ka di rugit iti rupa. Iso akas ti panagkitam kanya. Awan. Talaga nga min nakapimpintas ka. Nga oray maininitan ka. Anya? Sika talaga din do. Kaslapod no dagita ibagbagam. Pudno amin dagiti ibagbagak. Alakit din. Agtrabaho tan. Tapno ado ti malpas tan. Anya ti ko naman Kayat munti sumuko iti panagururay mo kini Manong Jerome? Ay, kasta nga rod ading ko. Kinapudno na. Kayat ko paikit din nga aklunan ti panagayat ni Dindo. Masursurok tumad siguro nga ayatan. Manang, agpanunot ka iti maminribo. Saan basta-basta rin ta abanag? Saan mo matgayam nga ay ayatan ni Manong Dindo? Ngumapay nga rod nga aklunam. Kabaalak mat siguro asursuruan nga ayatan. Sana bale, nasaya at mat atao. Nasaya at atao ni Manong Dindo. Isu adi mo nga rod pang namnamaan no talaga nga awan panagayat mo kan kuana. Mariribukan ak ngamin una yan ading ko. Tsaka muno anya ti umulong aramida. Basta, di ka agdardara sudos maipapan iti ayat manang. Kanayon mo iti nga ibaga kanyak dayta. Isu nga amirisam nga rod no anya ti rumbeng nga aramidam. Sige lolo, nga kayon. Subuan kayo tapno makapangan kayo. Adan ni Jerome, Joy. Hayabaman dito'y. Saan asyak ni Joy, lolo? Siyak ni Annalyn nga apuyo. Saan? Si ka ni Joy. Hayabaman kit dito'y je anak mo. Gaputa kailiwan ni Annalyn nga apaok. Sige, mangan kayo pa'y nga rod. Kalpasan na, sumangpot ton ni Jerome. Agpaisaw? Wen, lolo. Ay, nabayagan day di papanaw ni Jerome. Talaga nga agkabawan ni lolo. Mangan tamat ka nanang. Nalpasan ni lolo. Naiturog na pa'y gaya man. Ay, wen, anak ko. Agidas arkang arudan. Ay, kasla kaano laday dinapigsapay laeng ni tatang. Ita, agkabawin. Wan nga rod nanang. Agasan, ipilit na kit din asyak ni Auntie Joy nga ina ni Jerome. Anya.
Ay, talaga analipatan na tayon. Pasaray di na pa yan malagip tinagan no daduma. Ungarod nanang. Sige, ituloy tayong timangan. Kalpasan na, aginanatan tumatan. Iturog tamad, ta nakaturugan ni Lolo. Nalpas man ang tipakiralpak. Sa di naman natan ay tipakitang danak. Nagrigat lakit din ti panagbiag dito lugar mi. Nagpintas matanday talugan. Kuma, makalugan ak tumat iti kasta kapintas alugan. Aglugan ka na, Ading. Itulod ka ni Jebalayo. Jerome, si kakading agpaiso da ita. Lugan mo ka din da iti nagpintas alugan. Wan, Annalyn. Annalyn? Nagsubli ako. Nagsubli ak tapno tong palak dagiti ingkarik idikan ka. Ngam nagbayag ti kawan mo. Impagarup ko na nalipatan na ko. Pakawanan no nabayaganak. Sinigurado ka lang anaranyag ti masakbayan ta. Kan tibuklen ta pamilya. Ay ayaten ka unay, Annalyn. Diya ka mo tibaga. Nakaragrag sa kakunay. Ay ayatan ka unay, Jerome. O manang, naragsak ka kadi? Gaputan na kasublin ni Manong Jerome dito'y lugar tayo? Diyak mailadawan ti kinaragsak ko ading ko. Kunak no saan kami nagkita pa'y kini Jerome. Uwan nga rod manang, naimbaglakit din ta saan ka nagdarasodos. Amangan no dep-dep pa itan ti pa nagbabawim. Husto ka ading ko. Naimbaglakit din. Tadyak nagpailuyos iti emosyon ko. Ala, agkasar kayo nga rodan. Isuntumot laang titurong na, manang Annalyn. Apay adi ka man nagsao, Annalyn. Saan ka kadi naragsak? Gaputain ton bigatan ti kasartan? Diyak mailadawan ti kinaragsak ko, Jerome. Katagyaman ako na nagsubli ka. Ingkari ka agsubliak. Kat dayto nakasubli ako. Pakawanan na kuma. Gaputadya ko na ipakamu ang nag-abrodak. Iso ang nabayag nga awanak. Naglalaok idin ti aday ti panunot ko. Katagyaman ako na iti Diyos. Gaputadyak nagdarasudos. Kat ita, datamat lang ti agkalaysa. Natuloy ti kasarmi kini Jerome, Mr. Lonely. Kat nagbalin ang naragsak, kat naginawa ti binugalmi a pamilya. Ita, adan talongan nakmi. Kat nimot dindo, adamot dan asawa na. Kastan, kat agyaman na. Ito'y pagayam mo, Annalyn. Annalyn, pagayam ko, na imbaglakit din, ta saan mo nga inapura ti nagpamilya. Gaputa talaga gayam, ada kayo kini Jerome ti agkagasan. Ipanagnag to'y pakasaritaam, ano talaga anapudno ni ayat, kabailan na ti aguray. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan ni impatulon. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Annalyn, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kanin surat para iti radyo ni Brian Agustin. Kaniti madireksyon, Virgie Pagloy. Computer recording technician, Michael Lugitan. Kan musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo di MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami din kay panang tarabay na imbag na oras kada kayo amin.
Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayan. Ti pakasaritaan ngayon tayo ikanbya kita kat impatulod. Ti pagama nagpailing di tinagan na Wendell. Iti probinsya ti Cagayan. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamad nga ibinglay ti padas ko iti biyag. Barang makaipay iti adal kan liwliwa kadag iti padak adumdum na yun. Bueno papagayam, hintay dinggan ti pakasaritaan ni Wendell. Dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Nakasukat ka mo at Wendell, iho. At ka di man ng sekyo itarabi. Wan mama, kaya't ang mga no adalam dun tirabi, kung makawid ang titibalay. Ay naiho, atun ti ornong mo. Ngamawan pa'y matla ang ti kayan ayat mo nga aging gaita. Nalabit, asan pa yung ngayon ti panawan, tatlong madaanak iti kayan ayan mama. Saan na bali? Ubingag pa iti tawon ko 29. Sa bagay magkiti, iho. Sige mama, mapaan ako. Abangan mo maladawa. Ala, agan anad ka akanayo, Wendell, iho. Agyaman ako mama. Sanda ko nga urayan. Adamat tulbat ko diti balay. Ado dagiti nagbuyay ti dayto a concert tayo, pari Wendell. Takasano? Mayatmat ngamin ti panagkanta tayo. Uwin nga rod. Ken rumbeng lang ang saysaya atan tayo ti performance tayo. Tapno adulat tayo may agbuya. Nukas tayo nga damaangay a concert. Una, amon pari Wendell. Sikat ti kapintasan iti boses kada tayo. Anya, pare Mario. Iti day tatawan mo, awan pa'y lahan ka ayan ayat mo. Saan pa nga ita ti panood na pare? Agawit tayo kitin. Parbangonan. Imunan tayo iti datuma kakadwa tayo iti banda. Okay. Aglugan tan iti motor ko. Di mo mat ngamin inala tinapintas alugan mo. Sa labalin na, tadamot ti motor mo apagluganan ta. Manong Wendell, at tuyan ti kapem. Agkape ka pa lang, kabayatan ti panagluto, mikan ni mama iti armusat. Agyaman na ka, Angela ading ko. Sige, idisumlatan di talamisan. Kumusta gayam ti concert yo iti rabii? Pasensya kan ha? Sa anak-anak kabuya, gapot ta makumak ita iti trabaho. Okay lang, Met. Metlat ha. Adumot dagitin may nagbuya. Manong, adun ti urnong mo. Gapot ta sikat ka asinger. Kanayon nga ayabanda kayo kadag iti okasyon. Awan ka diti planom amang asawa? Kasano ko maamang asawa ak ngay. Ket awan pa imit kaayan ayat ko. Wen nga rod. Apay nga manong. Nagadumat di tadag iti babae nga agkurso na dalaunay kan ka. Wah, diya ka mo ading ko. Kasla sa anak ako kontento itinagtan ko ita. Kasla da sapsapulag iti biyak ko. Angin jakmut may baga. Anya? Anya kumaday tangay? No amerisen? At daaminan kan ka? Nagan? Kwarta? Kan adomat ti papagayam mo? Basta jak may baga, no anya talaga ti sapsapulag ading ko. Nalamit. Masapulak tumad lang. Intundumteng ti umno a panangan. Well, I know it's a kind of place I hope I didn't wake you. Ay na, itay ka paya sapsapulan ni Wendell, iho. Ada ka matlagayam dito'y hartin nga kagkanta. Umada na nga minan ti concert mi. Iso nga agpraktisak, mama. Kastagayam. Mabalinta ka ditag sarita, ure apagpiit lang ang iho. Wala, mama. Madamdaman ton nga ituloy ko ti agpraktis. Anyat pagsaritaan tayo. Nasa ungamin ti kapsat mo kanya. Anay bagamkan ko na nga da ka no sapsapulam iti biyag. Ngam di mo mat maibaga. Pud mo day ta, mama. Ada ba nagasap sa pulag?
Diyak, may ba ganun niya dayta? Ket, dayta ita ti kayat ko aduktalan. Sika lang ti makasumbat iti dayta, iho. Ala, sapay la ko mga rod, tamatakwatam no anyaman dayta. Mala panawan ka nga rodan ditoy. Ituloy mo ang practice. Oh, ada na ti order tayo makan, pare Mario. Panganta, kabayatan ti panagsarita ta. Ay, kato na, pare Wendell. Aguri ka. Apay ka di lahat ngay nawis nakambangan iti dayto a restaurant. Kaya't ko nga napagsaritaan tati umadan ni manan na concert tayo, pare. Big event dayto eh. Iso amasapol nga practice tayo sa ti concert. Anyan, maguray ka man. Madlaw nga da pa kaririwo ka ma. Anya ka di dayta? Diyak maawatan ti bagi, pare. So apay kas ti marikrik na kita. Kasla da ba nakasapsapulag? Ganyan diyak mat maibaga, no anya? Anya? Anya pa ilang ti sapulam. Bak nang kayo lang arudan. Sikat ka pa'y asinger. Nagan kan kinabak nang adaking kaaminan. Diyak mo? Basta kasta ti marikrik na kita, pare Mario. Wano, makas asawa kan pare. Agaram kang aminan. Nagado ababalasang ti agustuhin ka. Tilay bagbagam mat. Ang kinapudno na. Talaga adyak may baga. Noon niya abanak ti sapsapulat itibiyag ko. Ala. San pa'y lang nga dahi abanak ti pagsaritaan ta? Tikit di maipapan iti umadanin a concert tayo ti pagsaritaan ta. Wow! Nagtaer ka talaga, Manong Wendell. Adda ka di manan concert yo ita, iho. Ada mama. Iso anak karubwata ko. Aramatak tilugan ko. Gaguta medyo adayo ti pagkantaan mi ita. Iho, adun ti orno mo. Ang may mayat kuman, wadan bukod mo a pamilya. Nga iso ti pangisagutam kada kita. Wenmat nga ming nagpaiso, Manong Wendell. Mangsapol kan iti babae nga ayatam. Tapno maadaan kamatan iti pamilya. Kakayo ha. So tilandak manan. O sige, mapanak man langan. Sige, Manong. Agan-anat ka, ha? Katsapay la ko ma. Tamasara ka mong ti babae, aparakan ka. Talaga nagpintas ti boses mo, pare Wendell. Sikalatan ti kanayon ang nakaituunan ti imatang dagiti tattao. Uy, pare! Apay nakaululima ka! Pare Mario, kita am dahi balasang, oh. Nagpintasan ka di. Diyan nakatugaw iti dahi banda? Wen. Kaya't ko ama mo dahi balasan. Dito'y kapaya. Asit gakman. Sa wakas! Pinanan ni Cupido ti pusong pare. Ha? Alang arod, umasidag kan iti dahi abalasan. Mabalin ka diti makiamamukin ka. Miss Ana Pintas. Da kayo ka ditay may sa asingar, sir. Wen miss. Siya gayam ni Wendell. Sika ngay. Anyat nagan mo. Siyakmat ni Hazel, sir. Di na kumawagan iti sir. Hazel. Maragsa ka na ka makamamukin ka. Kahit sapay lang ko ma. Tagbalinta na singed iti tunggal maysa. Apay kat tinasaan. Wan gayam. Iso ti amak. Lino tinagan na. Iso ti kanayon akad kadwa. No kastoy nga adda papapana. Naragsa ka makamamu kada kayo. Tatalino. Kasta akmat kan ka, barok. Katagyaman gaputa uray no may sa abulsak ti anak ko. Kaya't mulat tati makipagayam kan kuanak. Sa anak napili iti agbalin na pagayam ko, tata. Kaya't ko ti anak yo, gagbalin na pagayam ko. Naimbaga oras mo, mama. Kastamot kan ka, Wendell. Madlaw anak karagragsak ka ita.
Uwen, mama. Aglaplapusan ang ti kinaragsak ko ita. Gaputan na sarakak mo't laang ti banag, anabayagan asap sa pulat itibiyag ko. Ti banag, apakakontentuak. Anya ti kayat mo asawan, iho. Mama, nasaraka kong ti babae ang nakariknak itinapod nung ayat. Talaga, iho. Ay nanasayaan nga ron do kasta. Anya ti planom ita. Planok tagdaton ka ni Hazel, mama. Agam sapay lang ko, ma. Tasandak akagura. No ibagak amay sa bulsek, ti babae ang nakariknak itipod nung ayat. Awan parikot iti dayta, iho. Tinapatag kad naragsak ka iti dayta banag. Kan basta lakit dinasaya at dadya babae. Saan kaminto ako montra iti kapsat mo, iho? Agyaman na, mama. Ala, agdaton ka nga rod kini Hazel. Kat sapay la ko ma, tamayat na ka man. Uwan, mama. Kat agyaman ak itipan nakaawat yun. Naiba nga orasyon, tata. Mabalin ka niya sa karak ni Hazel? Ala, sumrak ka, baraw ka. Sige, agtugaw ka. Agyaman ako na, tata. Ada ka din ni Hazel? Kaya't ko kumasarong karan ti anak yun. Ada iti silid na, baraw ka. Ang sakbay nga agsarita kayaw. Ada ko makayat ko adamagan kan ka. Ha? Anya day ta, tata? Baraw ka. Agayat ka kade kan ni Hazel nga anak ko. Diyak ilibak, tata. Napod no ti panagayat ang marikriknak para iti anak yun. Kahit sabi lang ko, ma. Taadapan na kay karit iti puso na. Nga uray, may sa abulsak ti anak ko. Kasta kade? Uwen, tata. Saan ati kurang iti kinatao na ti makalapad iti napudno ang panagayat ko? Sapay lang ko, ma. Tamamati kayo kanyak, tata. Agtalagakan ka, barok. Katsapay la ko mga raod. Tanapudno ka, kadagita nga ibang bagam kanyak ita. Diyak ngamin kayat amasaktan ti anak ko. Itinagan ni ayat. Kumusta ka, Hazel? Nasaya taklat tamat, Wendell. Unay daitnan, kumusta anak manan. Idinto ta nagtenten next talaitan. Kailip ka nga minadagos. Ada ko manapatag na ibagakan ka. Ang sapela ko nga, di nakagura. Anya nga min dayta, ibagam lata Sana kung nagpalpalikaw pa agayatakan ka. Kahit sapela ko nga, tamamati ka iti dayta. Anya, agayat ka kanya. Itilaksid di ka sa saad ko. May saak abulsak, Wendell. Awanan niya man na kanyak dayta. Uray kasta ti kasasaan mo. Sikat ti babae, anakariknak, itinapod mo panagayat. Sikat ti nambayagin na sapsapulak. Amang kumpleto itibiyag ko. Nagtanong ka, Wendell. Nadarisay ti panagayat mo. Gaputa inayat naklat nga oray may saak abulsak. Idinto ta nagbak ng ti pamilyano. Kan may sa sikat ka pa'y asing. Kas na ipagakon, awanan niya man na kanyak. Gauray asino ka pa'y. Basta'y ayatan kay tinapudno. Agyaman nak nga ron no kasta, Wendell. Nakaragrag sakak. Kinapudno na. Idi pa'y ladamo ang agam-amok na. At dan ayat anarik nakpanakin ka. Anya? Wendell. Ay ayatan ka matunay. Katsapay lang ko nga. Kasaan kantong agbalbalyo. Agyamanak, tay naklon mo ti panagayat ko. Kaya't kung maiti kabiitan na panawan, agkalaysatan. Sikat ti makaam mo, Wendell.
Sumursuro taklat tayo ti kayat mo. Kat sapay la ko nga, tadi kanto agbalbaliw. Ulay tagtagkaringan ka. Pulos ajak to agbaliw. Gaputay ayatan ka unay. Lukasta, kayan ayat mo ni Hazel, iho. Uwan, mama. Kaya't kung agkalay sa kami iti kabita na panahon. Sigurado ka iti dayta, iho. Uwan, mama. Sapay lang ko nga, tamawatan da. Awan parikot kada kami iti kapsat mo. Kanayon kami anak kasuportakan ka, gaputa ipatpatagdakan. Agyaman ako na, mama. Sige nga, Rada. Asikaswa kung ti panagkalay sa amin ka ni Hazel. Sige nga, Rod, iho. Kati bagamlat tano anya ti maitulong mi iti kapsat mo. Nakaragragsakak. Gaputa ka dua ka itang agpaspasyag dito parke. Hazel. Kan may sa. Nakaragragsakak. Gaputa umadanin ti panagkalay sa ta. Walay siya, Wendell. Yam sayang lang. Gaputa siya makita ti aglawlaw. Sana balin. Orasan mo makita ti aglawlaw. Ikarik. Nga oras sa di naman napapanam. Ken, siyak ti agbalin apan nakamatan. Agyaman na, Wendell. Katsapay la ko ma. Tadi kanto agbayo kanya. Santo Apolos. Ket ulit-ulitet nga ikalikan ka dita. Agyaman na iti Diyos. Gaputa impaay nakakanya. Kasta agmat. Ala, umayan. Ituloy tati agpasyal. Madlaw abilis si kaita, pare. Abay, talaga desidido ka na mga ikalay sa kini Hazel? Wen pare, kahit si kanto ko matikang runa na bisita mi, ha? Ay, katuan na, pare. Kahit dayawan ka. Inayat mo ni Hazel itinapod no. Itilaksid ti kasasaad na. Ala, kablawan kayo iti umadanin na panagkalay sayo. Nasaya at si marungkar ka dito'y balay, Barok. At daman damagagkan ka. Anya day ta, tata? Kaya't ko kumapan kain. Nusaan kanto nga ta, nga agbabawi ang mga asawa iti anak ko. Santo Apolos, tata. Gaputan na pudno ak iti anak yo. Kat ikarik. Ani Hazel laang ti ayatag iti tungpal biyag. Agyamanak nga rudno kasta, Barok. Kat bindisyunan ti Diyos, tibuklan yu a pamilya iti anak ko. Agyamanak, iti pamindisyon nyo kada kami, tatang. Ita, umadanin ti kalay sami kini Hazel, Mr. Longley. Nakaragragsakak gaputan ni Hazel ti makatuluyan. Kat pagyamanak met, gaputan ni Hazel ti impay ti apo akatakunay na kumitibya. Kastain kat agyamanak, tuy pagayam mo, Wendell. Wendell pagayam ko talaga anabilig ni Ayas. Ado dagiti pampanag nga imposible iti panagkita ti sabali, nga imposible iti mismo ang masagna. Kat dayawan ka, gapo ta inayat mo na ni Hazel iti laksid, ti pakapilawan na. Ala, idawdawat ko ti agtultuloy a kinaragsak yo. Bueno, papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni patulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Wendell, iti probinsya ti Cagayan. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Longley. Inyurnos kini surat para iti radyo ni Brian Agustin. Kaniti direksyon, Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ko na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito yung istasyon. Agyaman kami tingka pa ng tarabay na imbag na oras kada kayo amin.
Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan ngayon tayo ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan aglaysan. Iti probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Adda anak iti nobyo, iso ni Marco. Makunak ang naragsak ti relasyon mi kini Marco. Ngam kalat ang nagbaliw ti amin, iti panagsubli ti best friend na a babae. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Glyza, diti programa tayo, Dear Mr. Lonely. Pasensyakan, no italang manan ang nakapag-date ta, Glyza. Okay laang, Marco. Saan man aparikot day ta kanyak? Maawatan ka. Tadamat nga rod trabaho. Agyaman ak no kasta, Glyza. Awan gayam. Ada outing mi kadagiti ka eskwela ak idi high school kami. Inton Sabado daytan. Kaya't ko kumatimapan, no okay lang kan ka. Kutuan saan mat andakas numapan ka? Sa maysa, iti anya ko maaga po aparitan ka. Dakal ti panagdalag ko kan ka, Marco. Agyaman ak no kasta. Ang mga nung mabisin kan. Itay pa'y Ala, intang arudan iti paborito ma restaurant. Terry, adaman sa ludsodok kan ka. Anya ti saludsudam, Glyza, my friend. Kaeskulaam ni Marco iti high school. Saan ka di? When? Apay, nalipatam, asyak, tinangalaan na iti number mo, iti kolehyo tayo. No kasta? Mapan ka di iti outing niyo? Of course! Apay ka di. Pakikit-kitam to nga rod ni Marco, ha? Amang ano ti babae nga umasidagkan ko, ano? Ay na, si kakit dimot friend. Samat a babaero ni Marco Anobium. Ang bayam, siya ti makaamo ka dagiti babae nga agpapansin kan ko na iti outing me. Agyaman naklawan kan ka. Madunagon ako ngamin. Iti anyaga po ang madanagan ka, friend. Saan ka matakasta ini? Ay, jak amo. Ngam sa bali ngamin ti agparparik na kanya. Ada akon, Manong Frank. Apay nga itakalaan. Nag-overtime kami ngamin. Sa maysa, at tidog ti pila iti paradaan. Manong nga oras ang pila, Itaman pa'y asan na ka nga intulod tinobyo. Ada ngamin napatag-apag nana. Kastagayam. Kung naklakit din, nag-break kayo. Di naklain tulad ni Marco. Sa balin ti panunutam, Manong. Hey, at ka magkaya may nanak ka. Kasangsangpat na, tatang. Kahit nagatag mo ka dito yung pagatang ka. Siyempre, tatang. Sana mabalin ang malipatak tin pagatang niyo. Hello, Marco? Naimbaga-bigat mo, Glyza. Pasensya ka na. Yang saan ka pa lamang itulod iti trabaho. Napuyatan kami iti outing mi. Awan parikot may papan iti dayta, Marco. Ano saklatan ti ag-commute? Narigat matlaang no may naksukunan kat napuyat ka. Ang mga no dayta ti pakadiskrasyaan ta. Yaman at tamawatan na, Glyza. Awan kayam. At ang ginatang ko apasarabog para kin ka. Itad kunto into nagkita ta. Agyaman na, Marco. Mala, kastapay nga rod. Naskan nga agsagana akon, tapno saan nakamala daw iti trabaho. Okay. Kagananat ka. I love you. I love you too. Oh, ada ka mga friend. Anya ti aramidam dito pagtrabaho. Saan ka kadipa anak ka out, friend? Alas 5 5:30 ti out ko ita. Ganun? Ay, urayan ka nga rod diarwar. Oh, saan ka kadipay lang nga gawin? Saan pa'y? Ada kayat kung ibagakan ka. Anya dayta? Ibagak to, inton madamdama, kalpasan ti trabaho. Oh, rumwara kon. Kita na kay Jerwar.
Ang mga makita na pa iti boss mo. Awan ti pagtugaw kong ijeruan. No kayat mo, agtugaw ka pilang kita sofa Ha? Sana bali, tawan mo't clean temi. Aramidak lang ti report ko para itangal daw. Kalpasan na, mabalintan ton ti agsarita. Apay amasapal adi ti coffee shop ay lang ti pagsaritaan ta, friend. Wen, taado ti istorya akin ka. Maipapan iti anya. Maipapan iti girl best friend ti nobyo. Girl, best friend? What? Di mo ibaga asahan ang nadakamat ni Marco ti maipapan ka ni Queenie. Nadakamat na ti maipapan ka ni Queenie. A best friend na ida high school kayo. Yung ti kunana kanya, imakar da Queenie ija Manila. Wen, nabayagan ni Queenie ija Manila. Ngem imay mat iti outing mi. Ket kuna nang agsublin dito'y lugar tayo. Oh, di agsubli laang. Awan mat parikot iti dayta. Amum ka di, no asino ti makagapo, no apay akayat na ti agsubli dito'y. Anyat kayat mo asawan. Ni Marco Anobium ti makagapo, no apay akayat na ti agnaed dito'y lugar tayo. Anya? Kasanulaang nga maagaw ni Queenie ni Marco kanyak. Kasanulaang nga dagiti plano mi. Ati panikot mauglay sa anak daw. Ha? Tatang? Wano, ada diyo nagkinaawatan iti nubyaw. Apay mo't anay bagayo ti kasta, tatang. Saan mat ngaminan nga umumay ni Marco dito'y balay? Saan nakas ide akanayon na ka nga itulawd manipod iti trabaho? Kuha, tatang. Okay kami lang ka ni Marco. Ado lang namin ti pakakumikuman na. Iso adinan masango ti mang sukon, kan mangitulod kanya. Sigurado ka? Uwan, tatang. Sigurado ako. Daysa, lukatam tiri daw. Apay ayaman, no? Rumwar ka, anda bisitam. Mano, ibagam ang PCA. Agsublin tulangan iti sa balingan daw. Adda ni Marco J. Salas. Kaya't nakakano ang makita. Anya? Awanan ti adu asao. Ingkakat sangon ti bisitam. O sige. Ibagam nga orayan na klabiit, Manong. Taapay pailaan. Siyempre, magsagay-sayak pa'y mata. Naimbagman ta nalagip mo tiin may diti balay? Pasyarin ka kung may di pagtrabahuan. Ngam day off mo gaya mita. Apay ngamin adi ka nag-text kanya. Uwin takayat ka ko maasurpresaan. Ato itirigalok kan ka. Anya nga itilinaon day ta paper bag. Di mo damagan. Awatam kit di. Masigurado ka magustom da ito. Ang yaman nak, Marco. Ano? Inarakop na kamitan, Glyza. Namin, ay ayaten ka. Uray siya. Ay ayaten ka, Glyza. Mabit lang, Glyza. Song batak pa iti awag ko. Asino nga tati imawag ka ni Marco? Apay ang masapal pa ang arumuhara. Kat napigsa mo ti signal dito'y salas. Glyza, pasensya ka na. Yung adda pa emergency anas ka napapanak. Asino ayat imawag? Tigayam ko. Kasapulan na kano titulong ko. Iso anas ka na mapanak iti ayan na itamat lahi. Ay ngam kasangsangpat mo laang. Saan tapay anak kapagsarita iti nabayag? Pasensya kan. Emergency ngamin. Bayam, bumawi akto iti sabalingal daw. Okay. Agan anad ka. Agyaman ak. Sige, inakon. Hello, Tere. Imawag ka man. Wen, friend. Umay ka iti address nga i-text ko kan ka. Ha? Ay, basta. Agawaam ti umay. Saan ka amawatan? Ay naawanan ti ado asa ludsud, friend. Basta umay ka. Agawaam
Ngam, Madayta, i-text ko ti lugar apapanam. Kompleto dayta, tapno mabiro ka adagos. I-text na, no adakan ton itirwar ti restaurant. Wan? di ka maawatan. Ang mga no prank man yung data. Ay, nasaan? Basta! Agawa ti umay ti address nga yung text ko. Babosh! Anya nga tati kaya't asawan ni Terry. Makitkitan ka nakatugaw iti asidag ti tawa, friend. Ti awanan pa Friend, relax ka lang. Di kagi skandalo, tapno saan ang makadlaw ti nobyom, kanti girl best friend na nga uleg. Di ko na ni Marco kanyak itay. Ada emergency apapanan na. Tagayam, agdate da ka ni Queenie. Kunak man mo ang pagayam dalaang. Isu mati amok. Isu anas daawak itay nakitak ida amang mangan iti daytoy a restaurant. Sapay dudwa dalaang. Agsungbat dagita adto kanyak. Inayaban ka. Tapno makitam amismo ano anya ter aramiden ti nobyom kanti best friend na. Ay, pangaasim Di ka agi skandalo dito ay. Urayan talangan ida ijerwar. Talagang agburburak ti darak ang makakikita kadakwada. Ay na maawatan ka, friend. Angam kontrolam ti bagim Panunutan pa'y anaimbag ti aramidem. Agyaman na, temay kamar ko. Nabayagan asaan taarimuan. No saan kami siguro nga imakar iji Manila. Ang mga Naisip ka di emergency, magbagang Marco. Ha? Sino dahi ti ababae, Marco? Glyza, apay nga da ka dito eh. Ibagam kan ko no asino Marco. Queenie, iso tinobyak. Nobya na kalagayam. Ngam no agsasao ka, kasla agasawa kayon iti best friend ko. Panagkunakat nas kan abagbagaam ti best friend mo, Marco. Ngamin, di na amo ti pagluglugaran na. Ops, ulitak man na. Saan kayo pa'y nagkalay sa akin ni Marco? Kaya't asawan dita. Queenie. Di mo ko mapagsawan iti kasta ti nobyak. Noan niya ti panang respetom kanyak. Iso kumamat ti panang respetom iti nobyak. Glyza, pasensya ka ni tinaisawang ni Queenie kan ka, ha? Nasaysayat siguro na ag-cool off tapay lang, Marco. Ha? Itian niya agapo. Amo ka napatagkan ka ti best friend mo. Maawatak matdayta. Ngamjak kayat adumtang to ti aldaw. At ti best friend mo pa'y ti agbalin ang kaagaw ko. Awan ti call off ang mapasamak, Glyza. Noon yaman ti nakita mitay. Biktima lang. Timbaga na kanyak. Kat itulod ko lang iti may isang ospital. Tama sakit ni nanang na. Jak impagarok. Ay ti day gaham a restaurant ti papanan mi. Anya? Di kagdanag. Liklik ako ni Queenie. Marco, saan mat amasapol aliklikam ni Queenie? Di kanyak laan. Kitaan niyo kumati limitasyon niyo kas at pagayam. Aglano, kat adaan kan itinobya. Pasensya ka no nasaktan ka, Glyza. Ikarik, sana na maulit. Nangagkumati nagsaritaan nyo ka ni Marco itay, Glyza. Di mon ipalagi pa'y dayta. Tamasaksaktanak lang. Ay, panagkunag. Kaya't pagbabawyan mo tinobyom, tinaaramid na. Sa maysa, inulbudan laang matgayam ni Queenie. Agpada kayo lang a biktima dito'y friend. Iso ano siyakti ka. Ikampay iti may sa agundaway tinobyom. Friend? Panagkunag, saan ang maaramid ni Marco ti kasta? Ngamin, ni Queenie mo ti mga aramid iti wagas, tapno agkadwada. Ni Queenie ti dakkel ti panagusto na iti best friend na anobyom. Terry. Anya nga ro ti maramidam, friend, kat inulbudan mat nga ro ni Queenie.
Basta may salang ti maibagak, ilaban mo ti ayan-ayat yung ni Marco. Di ka agpaabak iti desperada a girl best friend na. Agyaman tayo manugot ka nga kita ta, Glyza. Awan anyaman na, Marco. Ore siyag, kaya't kumot nga ornosan ta ti amin. Pasensya kan. Nung kasda tinagbalin a reaksyon ko, iti nakita kayo iti best friend mo iti dadya restaurant. Ngamin, amok ana sursurok pa'y ng best friend ti pangibilbilangam kan ko na. Pasensya kan, Glyza. Jack ingagara masaktan ka. Ikarik. Saan nakto ang maagaw ti uray asino kan ka? Agyaman ako kasta, Marco. Kalpasan day ta pasama, saan na nagpakpakita ni Queenie kanyak. Tidamag ko, nagsublin ijay Manila. Numay papanmet kada kami kini Marco, nasaya at lata ti relasyon ni. Plano mi meten ti agkalaysa, iti kabiitan a panawen. Alakastan ket agyamanak, tuy pagayam mo, Glyza. Agyamanak, iti daytoy apakasarita ang pagayam, Glyza. Ala, kaplaawan kayo, iti umadanin akan laysayo. Ket sapel ako matagtutuloy, ti kinatibkaryo, ken kinapudnuyo, iti tunggal maysa. Tapno agtutuloy met, ti kinaragsakyo. Bueno papagayam, ingkay nangagan, ti panakaidrama, ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan Glyza, iti probinsya ti Benguet. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Longley. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo, kiniti madireksyon, Virgie Paglay, musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti kay panagtarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket naggapo. Iti pagayam ang nagpailinga di tinaga na Glory. Manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Problema ti asawa, gapo iti trato na kadagiti dua nga anak mi. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Glory. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Lakay, apay ngamin adi mo kaya't apagtrabahon dagiti anak tang. Imbes ko maatumulong da kadagiti trabaho mi jay talon. Saan mat? Taday talag cellphone ti amuda. Bayam kadilat taidan bakit? Kabalak matiag trabaho. Bayam at ipanagadal datin tunarenda. Win angam saan mat ngarod nga adal ti aramiden da. No di kat ag cellphone. O, kita medalya. Idi pay laubing, insurok kadagiti trabahon dito'y balay. Nagagat itan at tumultulong kanya. Saan ta na pagapaan day taabanag? Nuko nakasaan mo apagtrabahuan ita? Saan? Mawata. Apay ngamin aya, tadi mo kaya't apagtrabahon ida. Anya ti makagapo. Ibagaman. Diyak kaya't mapadasan dati rigat ko idi ubingak. Kakaasyak apagtrabahon day ti talon. Ipaawit na kanyak ti kaban-kaban nga irik. Nga uray diyak kabaalan nga awitan. Saan mo mat ida aparigatan? Ipatrabahom laang kadakwada at ikabailan da nga aramiden. Kabalak pa iti agtrabaho, kunakman. Ay, ala, makaammo ka man laangan. Jonel, tangay si kamat ti inauna, kan 16 matan ti tawan mo. Kabailang matan ti tumulong kinitatang mo ijay talon. Mapan mo tulungan ni tatang mo, takaasimat. Ay, tsakayat nanang, mabanlugak. Nagdakkel tabagi manak ko. Ngam di mo kayat abannugan. Anya ngay ti kayat mo nga aramidan. Mangan kan maturog. Saan na kayat ni tata nga mabanlugak, nanang? Iswasaan da ko napilitan na mapanijay talon. Kat, saan kayo amaasyan kin ni tatang yo? Nga isula ang tagtrab-trabaho? Kabalan kanumot ni tatang?
Uray pa'y ibaga na akabaalan na. Tulungan nyo lat na at akaasimot. Saan na nga rod akayat nga agtrabaho kami? Tagulit kayo mat. Anak, aldawan, ingka mangisaangan ta dapat aramidak. Wen nanang. Imbagpay kan ka, tamatulungan nak iti trabaho dito'y balay. Siyempre, masyanak mat kada kayo. No trabaho yo amin. Saan anak matakas lakad amano nga awan ang muda at trabaho? Saan mo idaatultuladan? Tama diti sa dotanak ko. Wen nanang, saan kayo ang matanagan? Takanayon kayo at tulungan kadagiti trabaho yo. Nasaya at ngarod no kasta. Bakit? Masapak ang mapanijay talon na. Isarunong tulangan ti balon ko. Agkape-kape Saanin? Sayang ti oras. Sumingising ton jay init. Napudot ton no agarado ang. May mete agarado no kastoy adipay simingising ti init. Ay nalakay, sobra mo ti kinagagat mo. Inton ko nagsakit ka. Para kadagiti anak tati araramidak. Tapno daw sa rundang agadal. Ipalubos mo kumangamin at tulungan da ka. Dahil ta ka di man ti pagsubangan ta. Mapanak man laangan. Nakaluto ako. Apay akas lang maditirik nak. Impilit ko ti bimangon itay. Uray maditirik nak. Takunak no maikat matlaang. Ngam kaslaki markaro. Ay, kasla maulaw. Kan nagsakit ti ulok. Itog ako manpay. Good morning, nanang. Good morning, mat anak. Nakariing kagaya man. Apay akas na tilangayo. Maulaw ka na ko. Kan nasakit ti ulok. Ha? Dapadapan kayo man? Ala, nabara kayo. Masapul nga agtumar kayo iti agas. Sapay awan agas nga istak ko, anak ko. Inak gumatang ija store, nanang. Alaman nga rod, anak. Mapan ka mangala iti kwarta ija wallet ko. Sige nga rod, nanang. Panawan kayo, pay. Kasanugayam ni Lauro. Diyak maituludan iti balon na. Ay, kaasimat na asawak. Inakriingan ti may kadwa nga anak ni. Taiso ti ibaon ko amang itulod iti balon ni Lauro. Miller, Jonel, bumangon kayo di tanta ni Aldawan. Bumangon kayo. Apay ka di, nanang. Apay ka di, nanang. Kaya't may pa'y ti maturog. Saan na kami kumamot alisturbon, Ay, nagmayat lakit din ayat ti biagyo. Saan ang mabaling kanyak ti kasta? Miller, sikat ti mangitulod iti balon ni tatang mo. Kat si kamot Jonel. Sikat ti mapanmanggaik iti pagmulaak iti karabasa. Maditirik nak. Iso ada kayo pa ilaang timang trabaho kadak iti trabaho. Ura italaang. Kaya't nanang, ipulong ka kinitatang. Sige, mapan kayo agipulong kinitatang nyo. Kaya't yung kadita panawan kayo. Kat makaambo kayon iti biyagyo. Nidalya laang ti isurot ko. Nyamot to ni nanang. Bumangon kayon kunak na Didak urayan ang makapungtot. Ta mga nubuyatan kayo iti danom. Adtuyan ti agas yun, nanang. Agtumar kayon. Agyaman na kanak ko. Naisagana yung kadin ti balon ni tatang. Siya kung ti mangipan iti balon. Sigurado asaan man ang naagawid na ijay. Imbaon kong dagiti kakapsat mo. Agdalos ka laangan dito ibalay. Ay? Imbag man ta na ibaon nyo ida. Nagungutak Imbagak apanawan ta ida. Ganda ka matgayam, nanang. Ni tatang lang amin ti saan ang mangayak nga agubrada. Anyan tulangatan ti pagbambanagan dagiti kakapsat mo. Nukas jay dalatan. Asino tinagkuna abaunem dagiti anak ta, Glory? Lauro aguri-gurak. Asino nga'y timang trabaho kadagiti trabaho no saan nga isuda. Uray italaang agsakitak ng trabaho da. Inton maminsan, uray saan mo ang matrabaho dagiti trabaho. Siyak tulatan timang trabaho.
Basta saan mo idang ibabaw. Takaasi damat. Si Kati Kaasi, saan na isultan? Kabalak mo tiyag trabaho. Masikuranak amang kitkita kadagiti anak mo anak kailad laptan ngagmalmalam. Inton masurunak, panawan kayon tamakaamu kayo matan. Unay ka matan, Glory. Kaslaawan pa nang ipatag mo kadagiti anak ta. Tandaanam at da obligasyon ta kadakwada. Wan, ngem nalabas tar aramitam. Kaya't kulang mat nga agbiag da naragsak. Asaan da maparpariga? Saan akas idi ubingak? Amabutengak iti day ditatag. Tano saan nga agtungpal iti kayat na, bauten nak. Naranggas unay kanyak day ditatang. Katwan tasaan mo mat ngamin apudpud no nga ama. Huston, diya kayatan ang lagi pang tinaglabasak idi ubingak. Tinapatag kanyak ita. Saan ang mapadasan dagiti anak ko, tinapadasan idi. Nanang, imbag man ta nakapasyar kayo. Kumusta kayon? Nasaya at mat anak ko. Diyak mo't mauray nga umay nakpasyaran. Di siya kon timang pasyarkan ka. Ay napasensya kayo, nanang. Nagadumot ngamin at trabaho. Diyak mapanawan to'y balay. Mas daawak mo't nga biniti asawam. Aging ga ita dadakkel dagiti lalaking anak yaw. Di na mo't ida pagtrabahuan. Day tati pagsungsungbatan minumaminsan, nanang. Diyak amo no anya ti ibagak iti asawak. Tapno mabaliwan na ti kas di akapanunutan na. Kasawam latan adag iti anak yaw at umulong da iti trabaho. Inaramid kon day tananang. Ngam agungot ni Lauro. Kabailak mat abaunan ida. Ngam kontraan nakmat ni Lauro. Ay oo, na yan ti asawap. Naparigat ngamin idi ubing. Iso nga ita, di na kayat amapadasan dagiti anak na ti agrigan. Nagpailya kita. Inakgumatang iti mo sa rititalon. Agpakuyog kan kadagiti anak mo, tapno adda kadwam nga agbagkat kadagiti gatangam. Saanen, saklatan, ang arkilakon iti tricycle. Ala makaamu ka. Tangay di mo mo't kayat ti matulungan. Diyak amo no anyat klase ti panagpampanunot mo. Agtalna ka. Kaslamot awan panunot kun iti daytang ibagbagam. Ay, diyak amo kan ka. Sapay ko mata saan mo apagbabaw yan iti udi na. Ti kasta pa nang spoiled mo kadag iti putot mo. Ang mga nusikan to ti agbabawi iti kasta nga ugali. Awan pa nang ipatag mo kadag iti anak mo. Kagura da kan tulakit di, nubumakat ka. Nasingpat ni Dalia. Iso ti pudno amang ipatpatag kanya. Tamunak atulungan itirigat ko. Patyak adinak to kagura. Talimpyo ti panagpampanunot na. Tsaka mukin ka. Panawan ka man langan. Nanang. Apay kas ta titsuray. Kas kailan na bambanog. Ay, nagtartarayak nga imbay dito balayaw. Ay, agdi na magdita paradaan di tricycle, ti panakadisgrasya ti asawam. Ay, nadungpar ka no ti tricycle ang nagluganan na itay. Ay Diyos ko, sa dino ka nung nga ospital ti ayan ti asawak, nanang. May samad nga ospital ti adda dito lugar tayo. Di ije ti papanam. Sige nga rod, nanang, ten nakitaan ti asawak. Dito'y kayo pa'y labalay, tapno adda kadwa dagiti apo ko yun. Ewan, awan pagdanagam, mala, ingkan. Ay nalakay, maputad ka no ti gurong mo. Naparpar ka no ti tulang na, kat saanan amay salbar dagiti doktor ti may sasakam. Saan? Saan na mabalin bakit? Kasanwa ka makatrabaho nga eh. Numaputad matanti may sasakak. Bakit? Saan da ka din ang mabalin a remedyoan? Kinasarita kong dagiti doktor. Detala ka no ti remedyo. Ti panang putad da iti sakam. Kasano pa itaan? Sana ko na makatrabaho. Imbaglakit din, tati nakabangga kada kayo ti agastos dito ospital. Dayta ka no lang ti may tulong da. Kapada tayo matla amarigrigat ti nakabangga kada kayo. Unay ba't tandi kaso yan nagbanagak? Diyak maklon da ito'y. Agyaman kakit di alakay. Takas talaang tinapasamakan ka. Iso aswerte ka pa'y laang lakay.
Itatakas tan tinagbanagan ni tatang. Kasanon ti biyag tayo. Damagak man kada kayo. Nuan niya ti kasayaatan nga aramidan tayo. Tapno saan tayo nga agpisin. Nanang, pinapudno na. Idinsang patyo ni tatang ang nakasaklay. Pirmi ti asikin kwa na. Diyak kayatan nagtrabaho ni tatang. Siya kung ti agtrabaho iti talon. Tulungan na ka, Miller. Wana, Manong. Alangan mo't ani tatang. Katpilay nga rudan. Agyamanak numaasi kayo iti amayo. Tulungan dak amangan dingay iti amayo. Takas laawanan patag tibiyag na kenkwana. Itatanaputo dan ti sakana. Sige, nanang. Mapantayo nga rod iti silidyo. Takasarita tayo ni tatang. Ibagatakan ko na, Manong. Tadatamat ti agtrabaho iti talon. Amangan mo iso ti may sa pagladladingitan na. Tapampanunutan na, asaanan ang makatrabaho. Huwag paiso, nanang. Ang mga pampanunutan ni tatang ang marigatan tayon. Alangaron, da kayo ti mangay ayo kenkwana, takaasiman. Lakay, kadwak dagiti anak na. Anak ko, kasanupay ti biyag tayo itan. Saan kayo na may paayan itinanam ay abiyag? Takastuyak matan nga amayo. Tatang, saan kayo ngagladingit? Ipatpatag da kayo unay. Da kamin kini Miller ti agtrabaho iti talon. Saan ka di, Miller? Tatang. Masyan kami unay kada kayo iti kasta nagbanagan nyo. Saan kayo amadanagan? Tasaan da kayo abaybayan? Saan ko apinilit idalakay? Isuda ti nagdisnudo ngagtrabaho. Kaputapat-pat ganda ka dagiti anak ta. Agyaman ako unay kada kayo, anak ko. Sapay ko matamawatan da nga mayo. No saan ka nagbali na kastoy? Ikarigatan kayo ko mga ipayan iti nanamaya panagbiag. Ngam kastoy ako na. Marigatan ako ngagtrabaho. Dadakkel kamin tatang. Isuada kamin ti agtrabaho. Pakawanen da kami kuma. No saan mi anapanunot ti tumulong kada kayo idi. Pakaragsakak namin. No makita ka saan kayo amarigrigatan. Iso nga itatatang. Da kami matantiag trabaho para kada kayo. Nagagatitan ngagtrabaho dagiti anak mi Mr. Lonely. Kung kunakpay kit din itinakam ko nga inuray dapay nga adda mapasamak iti amada sada maasyan iti daytoy. To'y pagayam mo, Glory. Agyaman pagayam Glory iti daytoy apakasalitaam. Naasyan dagiti anak yu iti amada. Ket isuda met lang tinagboluntaryo nga agtrabaho. Ket kada tayo mat anagan na, saan anasayaat nga ispoil den ti anak. Tay kunada nga ruden, amin analabas, dakas. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad iti naga na Glory, manipod probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kanin surat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Samir Chanfing. Ken musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.